Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuriddin waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qad qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Qala aidan ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin wa qala habibuna wa karimuna wa nabiyuna Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqan aw kama qala alaihi salatu wassalam.ជាដំបូងពលសុពលផងការនៅទីAllah Subhanahu wa Ta'ala ព្រះកងមហាកសាទាំងសាឡវ៉ាត់នៅទីនប៊ី Muhammad sallallahu alaihi wasallam ហើយតែមនុស្សគេហូឡងសារីហ្វីពីងសាមេមុខណាទីប៉ាន់ខនៅសាលាអនុមារកបប្រាំលកអញ្ពួននៅប៉ាប្រាវស្តាទាំងវិស្តាសាទាំងអន្តតហកុំទាំងគណៈកម្មការសាលាក៏ហៅរៀបចំកម្មវិធីបាក់ម៉ាឡាំនេះទាំងហៅមកអូខេថ្ងៃពលលកអញ្ពួននៅប៉ាវិវេតស្អែកទាំងពីរទាំងម៉ាម៉ៃអងអងកងហៅចូលរកកម្មវិធីបាក់ម៉ាឡាំនេះបាក់ម៉ាឡាំកងសភផមូលនេះពលអាកានហេបវិញ្ញាហសាមុងងអន្តតគេហូថៅទាំងងាទុយគេកងអល់ឡោះទាំងរ៉ាសូលហូបដែរញូណាំយ៉ែមុងងអក្លាកងសៀងទាំងមូលកងរ៉ាសូលអល់ឡោះសាឡឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំតែចៃបតានៅទាំងពីរអ៊ុម៉ាត់អ៊ីស្លាមអក្លាកងមូលណាំហៅកាន់អត់ដល់កែជាស្មៀងទាំងជាងាអ៊ីបាតានដល់ប៉ាអល់ឡោះតាអាឡាតែពីថ្ងៃដែលគេសិហ្វាបរិបណេថ្ងៃនៅទីងមកខ្លោអល់ឡោះវឡាពងមនុស្សអតបិណាតាំងអខ្លោកងសៀមណាយ៉ាងកាគេជាអាយ៉ាងកងច្បាស់ឡៃបាត់ប៉ាជាយ៉ាងហូតទំនួលខុសត្រូវនៅទីងគេកងថ្ងៃណាទាំងសបល់នៅទីងគេកងហូតថ្ងៃទទួលទាំងsifat terbatur yang dari papiruk dihau ke ai dan dihau yang jauh dapat yang gay yang di antara akhlak kong siam dan gay campak mempat jauh kurang hormat tak dapat yang memui gay dan dapat yang tha untuk mai tuan dia jirang gay kong hau ngap gay jirang gay peritai dasar gay dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hau bersabda lai khairu jiran intallahu khairukum li jari mana nyulai jiran kang Allah kang nalai jiran kang sahabat siam nyunan jiran kang nyunga siam napa jiran kai gai hodang ngap gai jiran nyup detai dasa nyu yang kehatian Islam gai kang to cephe kau dijual baik dak dai kau gai orang kau kang samaku tiang Allah Subhanahu wa Ta'ala firman dalam Quranul Karim ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin surah Al-Hujurat ayat 30 mana nyule wahai gal-gal yang kong beriman cuaya panghai jam ala na tengok phang yang kai hadirin hadirat kong lo mulia dan dia pahnu lampak malam ni ya le mate kong chang atakang laka palo maaf sangkham le Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hijau dalam hati dia untuk sampai ke usaha yang akhlak siap yang tak apa pelai taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.